Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Шведска ги враќа моливите тетратките во училиште. Велат дека таблетите не ги дале посакуваните резултати. Тие се враќаат на традиционалните методи за учење, со апостроф на печатените книги, вежбањето читање и пишување. Истовремено драматично ги намалуваат дигиталните алатки. Велат постојат докази дека не им помагаат на децата во учењето. За учењето и за најчестите проблеми во школска возраст, како што е врсничкото насилство. Во денешната телма амбуланта разговараме со професор доктор Ранко Рајовиќ, специјалист по интерна медицина, магистар по неврофизиологија, доктор на спортски науки. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на телма. Се повеќе деца имаат проблем со вниманието на часовите во училиштата. Не може да седат на столче, да го следат наставникот, не можат да прочитаат книга, но истовремено со часови седат пред екран. Дали нарушувањето на вниманието е само мит? Нормално ли е децата да скокаат, да рипаат, да се постојано во движење? Дали школските програми се приспособени на развојните потреби на децата? Се за учењето и најчестите проблеми кај децата на училишна возраст денеска разговараме со професор доктор Ранко Рајовиќ, неврофизиолог. Денешните родители се оптоварени со многу обврски, кога ќе дојдат дома си исцрпени и уморни. Се разликува ли современото родителство од порано? Имаат ли денешните родители поголеми предизвици во споредба со нашите родители? Da, okruženje se jako promenilo i roditeljstvo postoje veći izazov. Jer nekad je to bilo usput, deca su na ulici, u parku, igraju se, mi ih vidimo, roditelj vikne dete, ručak, večera, deca dođu, možda odu u drugu, treću ulicu, ali tu su. I to je bilo nekako vreme kada su roditelji bili bezbrižni, dete je tu negde. Danas nije baš tako lako da puste dete. Saobraćaj je gust, pravila se ne poštuju, imamo jako puno problema u saobraćaju. Bezbednost u saobraćaju je velika stvar. Roditelji se plaše da puste dete čak da ide peške u školu. Onda imamo drugi problem, kao dete nam je tu da ga vidimo, nismo ga pustili na ulicu, onda mu kupimo TV. Onda dobije video igricu. I onda u video igricu ulazu nepoznati svet, roditelji ne znaju gde su deca. Onda imamo dalje. Mi kad radimo testiranje za prvi razred u školi, deca su nam nespretna, slabija su, motorički su slabija, pažnja, koncentracija slabija, kontrola emocija slabija. Znači već tu imamo neki problem koji je razvijen. Onda imamo još jedna stvar, prezaštićivanje, toga nikad nije bilo. Mislim, u redu je zaštititi dete, ali previše nije dobro. Biološki dete ne može da se razvija kako treba. To je fenomen i onda čak ispunjamo detetu sve želje. Hoće jednu stvar, kupimo. Hoće drugu stvar, kupimo. Nekad se poklon čekao. Je li bio rođendan ili Nova godina? Tada se dobio poklon. Mali poklon je možda mogao jednomesečno. Veliki poklon 2-3 puta godišnje. Danas imamo situaciju da roditelji kupuju detetu da ga usreće i zapravo sve to kad saberemo, to ispadne veliki problem, objasnit ću tokom priče. Znači, roditelji moraju da se edukuju. Okruženje se promenilo i ja bih samo još tu za početak dodao. Mobilni telefoni su najveće promjene okruženja. Korisni su, ali recimo sad već znamo da neke zračenja telefona mogu da oštećuju neurohormone. I sad zamislimo trudna žena koja koristi telefon 5 sati dnevno, radio sam anketu. Naše trudne žene, bilo 800 žena ankete, bila Srbija, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, javile su se, hvala im. 50% naših trudnih žena koriste telefon 5 sati dnevno, a bilo je čak 12% 8 sati dnevno. Šta će njima telefon 8 sati? Trudna žena mora da hode, da ide u park, da bude bezbrižna, ne da sede da gleda u telefon. Jer ta zračenja, mi ne znamo koliko mogu da oštete mozak, a znamo da donekle mogu. Pitanje je samo gde štete, koliko štete, neko će to istraživati za 10 godina. A često kažem, nemojte na našoj deci da istražujemo. Znači, što prirodnije okruženje, ponašanje, bit će bolje. Ako je došlo do promjena okruženja, roditelji moraju da se edukuju da ne bi imali to što imamo danas, a tu učitelji govore. Svaka nova generacija koju upiše prvi razred je malo slabija, slabija i slabija. To znači da mora nešto podhitno da se menja. Бидејќи мозокот се развива во движење, а децата ретко излегуваат надвор, да им дозволиме ли безгрижно да скокаат и трчаат во домот? Koliko prosječno dete od 6 godina u Skoplju dnevno pređe kilometara? Znači, 6-godišnje dete, pa 50% njih, jer oni rade sa decom, tu je bilo od 2 do 5.
i otprilike toliko naša deca pređu 2 do 5 kilometara. A kada sam radio testiranje ovo leto, vodili smo decu recimo na kamp, šume, bila, livada je i pustimo ih, idu u šumu, donose grane, prave kolibe, imaju neke naše letnje radionice na otvorom, poligoni, igraju se i uglavnom ništa nema TV, nema video igrica, nema nikakve tehnologija, igraju se. Mi smo stavili sad za maratonce jednom predstavniku te naše žute grupe, to je 6 godina, cela grupa je prešla oko 22 kilometra. To znači da mi kad smo bili mali smo dnevno prelazili 20 i više kilometara, a naše gradsko dete danas pređe 5. Automatski možemo zaključiti zato što Amerikanci su radili na 3 velike univerziteta nezavisne istraživanja. Duboke regije mozga naših tinejdžera su smanjene. To su duboke regije velikog mozga, smanjene su jer nema kretanja. Ako je to smanjeno, imat ćemo kognitivne probleme. I to se sad i dešava. I ako vidimo da je svaka nova generacija sve slabija, 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 dajte da vidimo gde je uzrok. Evo, jedan je od toga što nema kretanja. Zato kažem, dajte dete da trče, da skače, da bude spretni. Često mi kažu, budi i kolega, pa kao znamo mi da je kretanje važno. Pa u redu, sad sam objasnio zašto je važno. Nemojte onda dete da prelazi 5 kilometara ako znate da je kretanje važno. Neka pređe 15. I daću jako interesantan podatak. Sad smo imali poslednja smena u avgustu, imali smo kamp i bila je grupa učenika od 8 godina. Oni sede na livadi u krugu, nešto pišu i jedna devojčica ustane, završila je zadatak. Ustane, gleda, napravi 2 kruga oko cele svoje grupe. Sedne, nastavi drugi zadatak, završila je ranije, ustane, gleda, vidi da ovi još pišu i krene 2 kruga oko cele grupe. Onda je završila drugi zadatak, ustane, počinje treći. Uradila i ona tog momenta nije više hodala, ide sprint, to je nju izazov, da li će proći i 3 kruga je optrčala, seli je nastavila 4. zadatak. Impresivno, kažem ovima mojima, dajte ju sutra sad za maratonce da vidimo koliko će preći. Ona je prešla 30 kilometara. Jer dete ima potrebu da se kreće, da razvije mozak, zato ima toliko energiju. A recimo da je ona u školi, možda bi neko rekao, on ima problem, ne može da sedi, ima problem sa koncentracijom, ona recimo ustane, sedi tu, zašto si ustala, pa bi možda išla na razgovor kod psihologa, kod pedagoga. Deca moraju da se kreću. I šta znači to kretanje kad pitate tako su u saobraćaju problemi, ne možemo da ih pustimo u park, onda može kod kuće, može u školi. Daću 2 primjera, Savez za roditelje i za učitelje. Škole koje rade NTC, recimo 1. razred, 2. razred, između klupa razapnemo lastiš, okačimo male zvončiće. I to je njima sad izazovno, kad idu do table da nešto napišu, hodaju polako preko toga, napišu i vraćaju se unazad preko toga, paze da ne zakače, svi gledaju i to postane igra. I svi se javljaju, ne da bi pisali, da bi se kretali. Evo ga svaki dan 5 sati kretanja. Roditelji kod kuće mogu da prave takve neke poligone, recimo dete od 3 godine. Voli da uplaši roditelje. A razapnemo lastiš na vratu dečje sobe, okačimo zvončiće i dete izlazi i krene da uplaši roditelji. I mi čujemo zvuk i kažemo Marija, čuli smo te i Marija se vrati, iznervira se. Onda jako polako provuče ruku, glavu, telo, dođe, uplaši nas, a mi se uplašimo. Marija će doći 20 puta da nas uplaši, to nije interesantno, ali će proći 20 puta kroz te neke prepreke, jako pažljiva koncentracija, koordinacija, pa ćemo dobiti kretanje u stanu. Znači mi možemo, kad se već kreću tako puno, da u stanu pravimo neke delove, da prilagodimo njima da to kretanje ima smisla. A tu moramo da smo kreativni. Tako da, evo roditeljima taj savjet, ako imaju dete od 3 godine, možemo kod kuće puno toga da uradimo. Децата кај нас започнуваат прво оделение на 5,5 или 6 години и се соочени со образовна програма која е несоодветна за нивната зрелост. Што значи за детето да учи ништо за што не е доволно зрело? Znači, mi moramo da shvatimo da negde grešimo, a ne da kažemo, sedi tu, moraš da slušaš, oni ne mogu. Ili on damo neki lek, to je jedan problem. A drugi, evo ti knjiga nauči, kako da uče na pamet. Ja se zalažem da učenje na pamet moramo polako da preskačemo. Postoje drugi način aktivacije mozga, da se tu uči na način koji liči na igru, onda ćemo nešto i uraditi. Može da se uči na drugačiji način, samo da pokrenemo, to se kaže u neuromedicini, dopaminsko-endorfinske receptore. To su znači pokretači, to liči na igru. Znači dopaminsko-endorfinski receptori se aktiviraju kad nešto liči na igru. I dete ako to u školi dobije, oni misle da se igraju. A recimo najjači
generatori neurogeneze, stvaranja nervnih puteva su dopamin i endorfin. Pa dajte, ako se mozak razvije do 12. godine, da to radimo u školi. Prvo što razvijamo mozak, drugo što aktiviramo mislene procese i treće, oni nauče. I šta je četvrto? Oni to i ne zaborave, pa će dobiti samopouzdanje. A šta je suprotno toga? Učenje na pamet. Ajde malo da vidimo da od učenja na pamet nema ništa. I tu bi samo se okružio priču o učenju, da svi koji gledaju da to mogu i da provere. Od 10 najtraženijih zanimanja danas, ali to moram reći, radio sam prošle godine, 9 nije postalo pre 10 godina. To znači spremamo decu za zanimanja koja ne postoje, a sad se pojavila veštačka inteligencija. Sad mogu slobodno u radićem istraživanju da kažem, od 10 najtraženijih zanimanja danas, 9 nije postojalo pre 5 godina. Pa mi moramo da shvatimo da se sve jako brzo menja, a mi imamo stare metode učenja. I šta radimo? Pa kopiramo mi u Evropi, recimo finski model. Predemo u Sloveniji, evo skoro svaki dan ide autobus za Finsku. Pa čekajte, finski model je za Finsku. A Finska prije 3 godine čak je napisala, objavila da napušta sve model, traže bolji model. Pa koga sada kopiramo? Svako mora svoj model. Da se okupi tim multidisciplinarno. I psiholozi, i pedagozi, i lekari, i neuronaučnici, i defektolozi, i kineziolozi, da vidimo zajedno šta i kako da pomognemo. Ako ne bude bio multidisciplinarni pristup, bojim se da nećemo naći rješenje ili ćemo kasniti 5-6 godina dok Finska ili Austrija nađu novi model. Ali onda će za 5 godina biti novi problemi. Mora brže da se reaguje. Za dobro naše deci i naravno za nas. Шведска ги враќа учебниците и вежбањето ракопис во училиштата. Во втор план ги става таблетите и самостојното истражување на интернет. Тие ги воведоа таблетите уште во градинките, но заклучокот е дека тоа довело до пад на основните вештини, како читање и пишување. Шведските деца се над европскиот процес во способноста за читање, но забележан е пад во нивото на читање ке учениците во 4-то оделение. Дали печатените книги се клучи во процесот на учење и описменувањето. Dete koje piše, nije to samo pisanje slova, to je jači pritisak, slabiji pritisak, pa polukrug levo, polukrug desno, kosa linija na jednu stranu, povezivanje slova, to je kompletan kognitivni proces i fina motorika, prst aktiviraju velike regije mozga. I ja sam tada govorio da nije dobro da se to ukida, da ne može tablet detetu da pomogne. Tada je već bilo prvih istraživanja da previše gledanje u ekran smanjuje deo mozga koji se zove hipokampus, koji je važan za memoriju. I sad vidim Švedska ukida, neke države uvode. Pa čekajte, ako je Švedska uvela i ukinula, zašto vi sad krećete sa tabletima u školu? Dokazano da nije dobro. Može dete da ima tablet, ali recimo da ima 1 sat neke radionice, ali da njemu tablet menja olovku, papir, to nije u redu. Ne spremamo ih za život. Но како дете што учи од таблет да се врати на книга? Malo dete traži stimulaciju. On mora da je dobije u prirodi, u parku, da vidi na jesen milione boje, da čuje zvukove ptica, životinja, da ide uzbrdo, nizbrdo. Tako se mozak razvija. A odjednom dobije jako puno impulsa sa ekrana. Oni gledaju to, aktiviraju sve dopaminske receptore. Ako nešto još ti urede, aktiviraju dodatno endorfinske, to je bolest zavisnosti. Ja sam gledao filmove, možete naći pa da pustite na TV Telma. I imali smo situaciju da ljudi male mačke uzima tablet i mala mačka gleda druge mačke. I gazda uzima tablet, mala mačka skače da joj se vrati tablet. Pazite, ako se razvije bolest zavisnosti kod mačke, što je tek sa našom decom, pa oni nemaju šanse. To znači roditelji moraju da se osveste da to nije baš tako bezbedno. Korisne su nove tehnologije, ali mora da se zna granica. Jer ako ih previše pustimo, teško ih vraćamo u realan svet. Oni žive sad u virtualnom svetu. I njima je ovdje dosadno. Pričamo, upozoravamo, ali roditelji misle, pa dobro, svi gledaju ekran. Imat ćemo svi probleme. Smanjuje se empatija, smanjuje se kontrola emocija, povećava se agresivnost, smanjuje se sposobnost učenja. I mi to sve vidimo, a roditelji misle, pa to okej, nije to u redu. Pa sutra će svaka škola morati da ima 1 ili 2 defektologa. Nema ih toliko. I sad umjesto, vidim kao, pravi se plan da povećamo broj defektologa po školama ili psihologa, pa čekajte ljudi, nije to rješenje. Dajte vidimo zašto se tako ponašaju, zašto ne mogu da uče, zašto ne mogu da sede, pa da rešamo problem kada nastaje, a to je rano detinjstvo. Tako da, puštati dete u virtualni svet je
prilično opasno, posebno što dete sebi ne zna da odredi granicu. Imamo jako puno istraživanja, recimo, deca od 10-11 godina imaju telefon. Aktiviraju ga, ako smo pravili programe za praćenje aktivacije, ujutro od 1 do 3, dok roditelji spavaju. I onda kad ujutro ustanu, kažu ne mogu u školu, boli me ruka, boli me noga, boli me glava, onda roditelj, evo pa šta je bilo? Pa dete kontroliše zapravo, ne kontroliše sve vreme. Kompjuter je počeo da kontroliše naše dete. I oni žive u virtualnom svetu. Pa ko odatle da ih izvuče? Jedino roditelji. I moj savjet za roditelje, nemojte telefon da ide u dečju sobu. Kada spavaju, telefon ide na neko posebno mesto. Dalje, 2 sata pre spavanja nema telefona. Treći savjet, ograničite vreme koliko? 1 sat dnevno i to je to. Ima jako puno kontrola tih aplikacija za roditelje, pa napravite kontrolu. Koliko može? Radni dan 1 sat, vikend, sat i po. Znači, nismo ih zabranili, ali su dobili ograničenje i to je to. Moramo tako, ali ako mi ne kontrolišemo dete, oni sebe ne mogu da kontroliše. Izgubit ćemo decu, imat ćemo sve više problema, posebno vršnjačko nasilje u porastu. To isto ima veze sa novim tehnologijama. Се забележува и дека новите генерации се се помалку сочувствителни кон врсниците, им недостасува емпатија. Врсничкото насилство за жал е секојдневие во училиштата. Каде сгрешивме како родители, но и како општество, како систем, што сме соочени со ваков проблем. Pa ne mogu samo da okrivim nove tehnologije, to je više faktora. Jedan od faktora je fiziologija mozga. Zato što je mozak organ za preživljavanje. I mozak naravno voli da uči da bi mi preživeli. I ima određene mehanizme. Kad naučimo nešto novo, mozak daje hormone sreće. Recimo kao dete koji uči da hoda je napravi prvih 5-6 koraka. Većina dece stane, pogledaju roditelje, hoće da kažu mama, tata, pa ja znam da hodamo, ne mogu da pričaju. I samo vidimo sreće izlazi iz njih. Zapravo šta se dogodilo? Pa naučili su da hodu i mozak šalje posvesnu poruku, bravo, lakše ćemo preživeti. I mozak daje hormone, dopamine, endorfinu u velikoj količini, to je sreća. Opet su tako srećni kad nauče recimo da voze bicikl. Pa kad krenu u školu su srećni. I zapravo to je način, ta unutrašnja motivacija preko hormona nas tera da napredujemo, da učimo. Da li bi dete dobilo te hormone sreće da kaže hoću da hodam i za 2 sekunde hoda? Ne može. Kad će dobiti ti hormoni? Kad se potrudimo, kad se pomučimo i savladamo problem i tako se razvija samopouzdanje. Šta se dogodilo u videoigricama na društvenim mrežama? Na videoigricama na društvenim mrežama stiže pohvala. Ko daje pohvalu? Pa ne više mame i tata, nego neki nepoznati ljudi, nepoznati prijatelji. Pa onda dobiju lajkove. 1 lajk, 5 lajkova, 50 lajkova. Što je više lajkova, bolje se osjećaju. To je zamka koju je mozak napravio. I sad, evo recimo, idemo prosječno naše dete 11-12 godina. Ako posadi cveće i zaliva cveće i snima kako ta biljka raste, koliko će dobiti lajkova? Pa možda od mame i od baka, tako, 2 lajka ili 5. Ali ako napravi nešto negativno, dobit će možda 50 lajkova. I sad shvata, pa više lajkova će dobiti kad urodi nešto negativno. I osjeća se, to je lažni osjeća se dobro ili uradio nešto, zašto stiže pohvala. I onda kreću snimanja kako vređuju svoje vršnjake, kako maltretiraju svoje vršnjake, fizički zlostavljaju, okače na društvene mreže, dobiju lajkove i oni dobiju te hormone. Ali to je prevara. To nije dobar način. I ako znamo neurofiziološka osnova lajkova i pohvale, pa ljudi, mi kad puštamo decu u te društvene mreže, mi njima ne činimo dobro. I oni, bilo vršnjačkog nasilja ranije, ali ne toliko. Jer sad je postalo dostupno da ih vide svi, da dobiju pohvale, to je strašno. I zato što vidim da je to u porastu i taj trend i dalje ide, to se neće sad zaustaviti. Znači, ovaj problem zahteva edukaciju i roditelja, i vaspitača, i učitelja, da se stručni timovi uključe, da vidimo šta da radimo. Ne možemo mi da prepustimo decu novim tehnologijama. Tu ću samo reći jednu stvar. Pre 20 godina, da li bi roditelj pustio dete da ide u mračne ulice, gde nikog ne znamo, gde možda žive neki alkoholičari koji maltretiraju decu? Pa nećemo ga pustiti, je li tako? Dete mora da bude tu da ga vidimo. Ali kada pustimo u virtualni svet, pa mi ne znamo koje mračne ulice naše dete odlazi, sa kakvim ljudima se tamo susreće. Da li je to neka agresivna igrica da ubijaju ljude, da oni njih ubijaju i to odjednom kao dete tu.
doživi jako puno problema. I sad mi mislimo, pa to je neka video igrica. Ne, mozak reaguje, luči hormone, pravi obrasce ponašanja. Da li je to video igrica ili zapravo mozak reaguje isto? Pa mi ne možemo detetu dozvoliti tamo da nam odlazi. Nije bezbedno. A da ne kažem pedofili i predatori koji čekaju da uhvate neko dete. Moraju roditelji da znaju gde im je dete. I pre 20 godina i posebno sad kad odlaze u taj virtualni svet. Tako da je to jako važna edukacija svih nas. Ako hoćemo da smanjimo vršnjačko nasilje, ajde da vidimo gde je problem, a ne da dete koje nema empatiju, koje stalno ide na internet, koje gleda lako, da kažemo nemoj to da radiš, nije dobro, možda će pomoći nekima. Ali verujte, većini to neće doći do njih. Oni više nemaju empatiju. Oni samo sebe gledaju. I onda dolazimo do problema koji se jedino rešava pre nastanka problema. To je važna edukacija svih. Ali, nažalost, imamo sve više takve dece koje su nasilnici и треба с нима радити. Денешните деца немаат почит кон наставниците, но и родителите вршат притисок. Сите оценки мора да бидат петки. Како влијае овој однос во процесот на учењето? Исто така голем проблем е дисциплината. Не може дисциплина ако се учи напамет. Mi smo možda mogli, naša generacija, da sedemo, da gledamo učitelja. Naša deca ne mogu. Ili ako mogu, to je malo njih. Disciplina se dobije tako što uključuju misaone procese. Ako je njima nešto interesantno, oni gledaju. To znači da metode, nastave, učenja moraju da izgledaju drugačije. Mora nastavnicите da бидат покреативни? Pa nisu oni, pa mogu da budu kreativni, ali ako oni ne znaju nove metode, teško je. Jer mi na fakultetima to ranije nismo učili. Tu su nove, ja predajem inače neuronauke, vaspitanju i obrazovanju. Mi moramo nove metode da koristimo koje pokreću retikularnu formaciju centra moždanog stabla koje se aktivira kad je nešto interesantno, da aktiviramo dopaminske puteve. A to znači potpuno drugačija nastava. To ne može učenje napamet više da bude. Ne može pasivna informacija. Mi moramo naše metode da menjamo. To se na fakultetima nauči, pa eto radimo sad seminare za učitelje da oni vide šta može da se promeni. I nije meni cilj da sad učenici nauče sve. Ne, nego ajde da misle, da povezuju informacije, da bude lepo u školi, da dobijemo sve. Pa neka bude četvorki, petica, ali neće biti jedinica i dvojka. A što je to najvažnije? Osjećat će se dobro. Tog momenta njima škola postaje nešto gde je dobro, gde se smeju. A to smo dobili u pilot istraživanjima, znači moramo drugačiji pristup u školama. Učenje napamet je prevaziđeno. Samo da ponovim, od 10 najtraženijih zanimanja danas, pa 9 nije postalo pre 10 godina. Pa čekajte, pa onda svrha da učimo decu da misle ili da znaju napamet? Pa da misle. I to je zapravo ključ da ih učimo da misle kroz nove metode koje će aktivirati te važne regije mozga. Како влијае високиот коефициент на интелигенција кај децата во процесот на учењето? Во одредени околности може ли да остане непрепознаена и детето да не напредува? Ja sam inače osnivač Mensi u Srbiji i u Sloveniji, u Bosni i prvo testiranje u Makedoniji sam radio sa direktorom Svetske Mense Edom Vincentom. I ja sam to sve ispratio. I video sam da samo 15% članova Mense spada u kategoriju darovitih. Čekajte, imaju visoku inteligenciju. Pa zašto nisu razvili tu darovitost? Onda shvatim, pa mora sa njim isto da se radi. To znači visoka inteligencija je samo potencijal. Ako se ne radi na pravi način, neće biti razvijena. Што да направиме за да го искористат децата? To je velika priča, mora da se radi. Pa gledajte, na toj deci leži sutra. Prvo, ako nisu iskoristili potencijal, nisu srećni. Ajde onda da uradimo da iskoriste potencijal da budu srećni. Ako iskoriste potencijal, pa to urade sve kako treba, bolje uče, bolje povezuju. Oni stvaraju nove ideje, nove otkrića, nove patente. Znači, strateški za svaku državu je važno rad sa darovitima, ali mora s njima da se radi čim se detektuju, već od malena, od prvog, drugog razreda ili čak od vrtića. Ali to zahteva aktivaciju, to se zove divergentno mišljenje. Klasična škola, reproduktivna, to ne može da napravi. Znači da i tu moramo da menjamo neke metode koje su dobre i za darovitu ili za drugu decu isto. Znači ne radim ja, ako radim NTC, samo sa darovitima, radimo sa svima i svako napravi u okviru svog potencijala koliko može. Recimo jedna igra, interesantno koju roditelji mogu da rade, recimo subotom, nek naprave subot ili utorak društvene igre sa svojom decom. Ali evo jedan predlog, uzmemo recimo zastave. Sad imamo, ja zvučem zastavu Rumunije. I treba da upamtim. Drugo dete uzme zastavu Nemačke.
stavili ispred sebe. Treće dete uzme zastavu Italije. I sad mi izlučimo 10-15 zastavi i samo kažemo stop i svako na papir napiše koje su bile zastave. I već sada vidim, darovite deca pamte 15, prosječna deca 4. Već u sljedećem momentu, ako je to škola, ovdje će mi biti prosječna deca, ovdje darovita, svi radi istu igru. A kako se pamti? Ne na pamet. Oni moraju u glavi da prave odmah priču nelogičnu. Pa recimo, asocijacija za Rumuniju je Drakula. Za Nemačku je Mercedes. I ja već pravim priču, Drakula vozi Mercedes. Ovdje bi Litele ide da jede picu. Ovdje je zvučno sastav Francuske, aha, ide da jede picu gde? Pa na vrh Eiffelovog tornja. Darovite deca urade po 15-20 zastava. I moram da kažem, ovdje što nije poenta u pamćenju. Meni to je pamćenje, ne bi to će upamtiti 10 ili 15. Meni ovdje je poenta da oni misle, da aktiviraju te važne regije mozga. One se zovu asocijativne regije. Zašto one? Po njima leži sutra ono funkcionalno znanje o kome svi pričamo. Jer funkcionalno znanje su paralelne asocijacije. Naprimjer, šta povezuje kornjaču i viteza? Sad deca vrte po glavi i kažu oklop. Ili malo teže pitanje, aj sad nećemo teška pitanja, ali recimo to pitanje pokazuje pa funkcionalno znanje povezivanja asocijacija. Da li naša dete mogu da povezu asocijacije, da vrte asocijacije kuće na pamet? Jako teško. Znači, potpuno moramo da menjamo pristup učenju i metodama. Zašto? Prvo što liče na igru, da li oni počinju da misle, da se smeju i upamte sve što su tako radili. Родителите се соочени со големи предизвици, но и проблеми со нивните деца на училишна возраст, кои имаат проблем да прочитаат лектира или самостојно да ја научат лекцијата. Зошто ова се случува? Дали се помрзеливи во однос на претходните генерации деца на нивна возраст? Telefon treba smanjiti na neko određeno vreme i tu nema više pregovora. To je to. A što je drugi problem? Njihov mozak brže radi. Jer njihov mozak gleda stotine slike i taj mozak treperi. Kako onda čita knjigu? Ne može. Kako onda živi u realnom svetu? Njemu je dosadno. To znači imamo novi problem koji se opisuje. Da, ali to je hiperpažnja. Oni ne mogu da čitaju duže 10 minuta. Ali mogu da na kompjuteru sede 2 sata. Dok mi možemo da čitamo 1 sat, 2 sata, nama to nije problem. To je taj novi problem hiperpažnja, a mi imamo duboku pažnju. Kako da im pomognemo? Znači, prvo je da im se smanji vreme, a drugo, da radimo igre za duboku pažnju. Moramo da usporimo mozak. Znači, duboka pažnja će biti ključna sposobnost dece da mogu sutra da idu u školu da uče. Jer ako to ne uradimo, oni ne mogu da uče. Pa ko će nama sutra da studira medicinu, arhitekturu, ekonomiju, ako mi ne budemo decu spremili za budućnost? Jer sad već idemo da nama na fakultet dolaze sve slabije i slabije generacije. To je sistemski problem, ne u Makedoniji, cela Srednja Evropa gde god predajem. Znači, igre za duboku pažnju ću posebno sad da naglasim, jako su važne. Sa malom decom od 4 godine, što je duboka pažnja? Pa čoveče, ne ljuti se. Čim nauče brojeve, mogu neki igrati sa kockicama, mogu tablic da igraju sa kartama, mogu šah, ali šah je jako težak. Onda sam shvatio, pa ajde ako je šah toliko važan, jer šah aktivira čak i neurogenezu, jer to je jako dobro za dopaminske, endorfinske receptore. Ali kako da igraju šah kad ne voli, izgube od mame, od tate, od bake, izgube sve figure. I onda oni neće da igraju, ili onda mi njih pustimo da nas pobede, još gore smo uradili. Pa smo mi u NTC timu napravili igru, radim sa studentima, sa saradnicima, Marina Ilić konkretno radila, kako da ih načemo pravi šah. Pa smo zamenili neka pravila, da figure jedu sličice. Pa recimo lovac hvata sokola, konj jede seno, sličicu sena, a top mora da sakupi starinske brode, nekad su topi bili na... I mi sklonimo pijune i kralj i kraljicu, smanjimo broj figura, tu su sličice. I oni jedu sličice. I šta smo radili? Oni kad to nauče dece od 5 godina, za 2 dana oni znaju da igraju taj šah, onda mogu i pravi šah. I mi smo nešto uradili. Što ovdje je poenta? U NTC šahu jedu sličice, a ima 21 sličica. I ko, recimo, odnese 11, više je pobedio. I kako to ide? Bude 11-10, 12-9 i stalno misle da mogu da pobede još malo, još jedna je falila. I ja sam dobio 2 sata igraju. Evo je duboka pažnja. To je duboka pažnja, 2 sata. Tek smo poslije 2 godine publikovali tu igru. Onda ima potpuno nerazumevanje, kažu, pa što ih naučite, recimo, neke video igrice.
Pa nije to isto. Drugi kad on gleda, kad uzme rukom, kada misli jedan, dva poteza napred, nego brza video igrica. Znači, mi moramo prvo da radimo sa kolegama koji ovo ne shvataju. Roditelji vidim da shvataju, ali samo treba edukacija roditelja. Tako da je moj savjet za roditelje. Promenilo se okruženje, edukujte se da vidite šta je dobro za dete, šta nije. Onda možemo da svim pomognemo zajedno da idu bezbednije kroz taj put detinjstva i da budu samostalni i sposobni ljudi. Сметате дека фолклорот и играурната се идеален тренинг за децата. Зошто? Pa folklor je isto duboka pažnja. Oni moraju da misle, slušaju muziku, svaki pokret ide u određenom momentu. Ide levo, ide desno, ide rotacija. Znači da oni moraju da povezuju zvuk, pokret, kretanje, tu su drugi. U stvari, to je jako dobra aktivnost i za razvoj senzomotorni i za taj kognitivni. I mene da neko pita, ja bih vratio sve škole folklor do 10. 11. godine. To je naša tradicija. Pa zašto mi to ne radimo? Ako znamo da je dobro za razvoj deteta. Pa dajte, ja bih bio srećan, bar malo da ih uvučemo u folklor, a malo da iskenemo se tih video igrica. Pa da tražimo gde vole, kako vole. Moj predlog, bio sam juče ovde sa ljudima iz gradske opštine ovde, pa dajte, pravite parkove drugačije. Nemojte klasičan park. Popne se, spusti se na tobogan 10 puta. To je interesantno za decu od 4-5 godina. Pravite park, evo savjet ko odlučuje o tome, gde se gubi ravnoteža. Jer kad se gubi ravnoteža, to je jak impuls za neurogenezu, a deci izazovno. I onda kad gube ravnotežu, onda prođe 2 puta, 3 puta, 10 puta. Onda na tom gubitku ravnoteže pravimo neke zadatke, da nešto mora da misli. I onda dobijemo park gde nam provedu 2-3 sata. A ne park tu stoji, dođu 5 minuta i odu. Ili dođu vandali, polome park. Napravite park, izazovan za decu da provedu 2-3 sata, ogradite park, da ne može baš svako da uđe. I onda ćemo mi uraditi za decu puno toga. Tako već sam dao puno savjeta. Roditelj kod kuće da se igraju, puno u prirodu, idemo u parkove, smanjite TV. Ima način, ali moramo svi da se uključimo zajedno. Mi moramo da budemo kreativni i da ponemo za folklor i ples. I jedno ako mogu dete da upišu, bolje tu da ih vode nego na, ne znam, 100 aktivnosti. To je savjet za roditelje. Nemojte dete da vodite na 10 aktivnosti. Košarka, fudbal, balet, engleski, francuski, programiranje, ne. Izaberete jednu ili dve. A ostalo vreme dete da ima za sebe da se igra. Ne za kompjuterom, nego u prirodi, u parku, u šumi, iskoristite vikend. Znam da je roditeljima teško. Puno radimo, ali imati dete je ozbiljna stvar i moramo se posvetiti posebno prvih 5-6 godina. Родители, да внимаваме колку време нашите деца минуваат пред екран, бидејќи само на таков начин можеме да ги спречиме последиците од прекумерната употреба на мобилните телефони. Да им овозможиме на децата квалитетно и среќно детство. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.